Pozdrav ljudi, kako ste? Jesi li dobro? Sve je ok? Ok, danas ću pričati od dana kad sam upoznao Modrić osobno. Da ljudi. Upoznao sam Modrić, ali prvi, ja sam Rafael, ja sam Brazilac, ja živim u Brazilu i ja imam ljubav prema Hrvatskoj. Da, od kad sam bio mlad. Da. I ljudi, moj hrvatski nije tako dobro. Ja učim svaki dan, svaki dan naučio nešto novo, ali ima dugi put. Ok, onda ako želiš vidiš moj napredak, samo pretplatite se na kanalu, lajke u video, napišite u komentarju nešto. Bit će mi zadovoljstvo pročitati tvoje komentarima. Onda, da. Ok, ljudi, bilo je ludo taj dan. Ok, kako, Rafael, kako ti upoznao Modrić? Imamo rečenicu na Brazilu koji se zove Quem tem amigos tem tudo. Quem tem amigos tem tudo. Što znači? Kad ti imaš prijatelji, ti ko ima prijatelji, ima sve. Tako nešto. Ok, i da, ima mnogo prijatelja u Hrvatskoj. Mnogo prijatelja. I jedan od prijatelji ima kako se kaže, povezanost sa Hannes, Hrvatska nogometni savez. I u 2023 Hrvatska bio je u Final Four. Hrvatska, Nizozemska, Španjolska, ako ne se vara, Italija, ako ne se vara, da. I ja sam putovao 10.000 km za Nizozemsku samo da vidim Hrvatska u Lige nacija. I moj prijatelj, jedan od mojih prijatelji, govori sa neki osoba u Hannes, da Brazilac putovao 10.000 km samo da vidim Hrvatsku u Lige nacija i Modrić. I ovaj dečko pita za ok, ovaj tip može upoznao Modrić. I kad moji prijatelji, reci mi, Rafael, ti želiš poznati Modrić? Ja bio sam jako, ja bio jako nervozan, anksiozno, naravno, ali baš me šokira. Da, baš me šokira i bio sam, ja ne znam, ja samo osjećam da ja rodati u Rotterdamu i moj prijatelj zove me i ja ne mogu, nema riječi za ovo, znaš, nema riječi, ja jako zreta. I ok, i onda idem upoznati Modrić i bilo je, mnogo stvari bilo kroz moj moj mozak, tako nešto. I da, bilo je fantastično kad sam Modrić dođe u meni i ja pogledaj, to je slika. I bilo je fantastično. Jako sam jako nervozan. I reći ću za Modrić, jako sam nervozan. Moj mobitel, to je tako, kako se kaže, ne znam kako se kaže. I Modrić reci nešto na španjolski. Tako, ne trebaš, opustim. Tako nešto. I bilo je
Fantastični ljudi. Ja nikad nisam mogao zamisliti da upoznati neko igrače hrvatske reprezentacije. Za mene je jako teško. Ja živim u Brazilu. Brazilo je jako daleko od Hrvatska. Zadnji put kada Hrvatska dođe u Brazilu bilo je prije 10 godina. I da, bilo je fantastično. I da, za mene nije teško za mene upoznati neki brazilski igrač. Brazil često se igra u Brazilija nacionalno stadion. Ali nikad nema, kako se kaže, nema želja, nema ta želja. Da, naravno da volim moju zemlju, naravno da volim brazilske reprezentacije. Ali Hrvatska, kao što znate, je posebno za mene. Je dio u moj život, je dio mene. Onda kad sam upoznao Modrić. I nije samo Modrić, ja poznao Pletikosa, Čorluka, Olić, Olić, Juranović također. Juranović je bio tamo i ja pitao za izlike. I također i Zlatko Dalić. I Zlatko Dalić je simpatičan osoba. I Zlatko Dalić je fantastično. Ja ima i kako se kaže, izlikali sa Zlatko Dalić također. I da, zbog Zlatko Dalić imamo taj rezultata u zadnji divje svjetskom prvenstvu. Također Čiro Blažević je važno također. U prvi put da Hrvatska bio u svjetskom prvenstvu. I da, ljudi, bilo je fantastično da nikad sam zamislio poznati igrače hrvatske reprezentacije, ali da, ja jako zavalam, kako se kaže, da, zavalam za Bogu, za moj ljubav prema Hrvatsku, da mnogo stvari dogodi u moj život zbog Hrvatska. Onda, da, ja imam moj život ovdje u Brazilu, imam moj posao ovdje u Brazilu, ali Hrvatska je dio mene, da. I mislim da taj dan je jedan od mojih favorit dan u život, siguran sam. Možda u moje vječanje, kad imaš braku u budućnost, kad imaš djecu, možda je biti bolje, ali taj dan je savršeno. Ja želim postati Kovačić jednog dana. Kovačić je jedan od mojih favoriti igračke. Kovačić je posebno igrače. To je jedinstvo, jedino igračke. Ima prirodni talent Kovačić. Pogotovo kad Kovačić je mlad. Kovačić ima, kako se kaže, sprint kao Kaka. I da, bilo je, nadam se da mogu upoznati Kovačić u budućnost. I Modrić je što mogu reći u Modrić? Modrić je, za mene je najbolji vešnjak na svijetu. Nije samo na svijetu, možda iz vremena. Da, ljudi kažu, naravno da Zidane je jako dobro, Beckham, drugi igračke, naravno, ali Modrić je Modrić je komplet, potpuno. Modrić je komplet. Potpuno raditi u taj fraza rečenicu, možda. Da, Brazil, na primjer, nemamo veznjak kao Modrić. Ja nikad nisam vidio u taj generacija pogotovo. Možda Casemiro, ali Casemiro je jako dobro igrač, ali nije kao Modrić. Bruno Guimarães također nije. Brazil ima puno napadač, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano,
tako dalje. Kaka je vežnjak, ali nije tako vežnjak. Modrić ima sve. Modrić je, da, je komplet. Da. I ljudi, to je to. Rivala na štripljenju, rivala na podršci, na komentarima, hvala puno na ovo. I napišite u komentarima tvoje priče, možda ti, siguran sam da drugi rivati, poznati mnogo rivati igrača, napišite u komentarima. Bit će mi zadovoljstvo za pročitati u vašu priču. Ok, ja odgovorim i sve komentarima i da. I to je to, ljudi. Nadam se da moj hrvatski će biti bolje i svaki video i svaki dan će biti super kad sam vidim taj video u budućnost. Će biti dobro, vidim moj napredak, možda moji budućnost djece vidim kako ja trudim za pričati hrvatski. To će biti super. Će biti jako dobra priča. Ok? Ljudi, to je to. Ako voliš ako želiš vidjeti moj napredak, pretplati se na kanalu, like u videu, napišite nešto u komentarima. Može biti nešto, ja bit ću odgovori. Da. I to je to. Vidimo se, bok.